Cibuk tonglang nale. People can just go and visit or what? Tana fungkaham. Ani takuk te bukuk songna. Ani kapang ni rangchak budul songna. Jeng tabuk sapai kha sorani viewpoint. Ronaina bagai. Pahar korma. Ang ta pahar hamjakha. Mountains. Okay. Awan ay na phaga book of view no enjoy khaidi mongkha zip line yang dike khaji jagai ayang sogayu tabuk close covid ni bagai open hangkai ang thangi ma phamu waterfall tongu tolawa 5 minutes rok nangu thana bagai but tabu waterfall kri gran ambagai chung thanglia bong hangkyoran local chungno guide khaisuka chung first time phaiprun simun bo chungno guide khai tongo chung tabuk te obuskango agoi tonglayo ayang ote bo naithotok jaga tongu waterfall kabangma tongu hingga chung tabu ayang o thang tonglayo chung lama wa o naithotok thaino nugui ma bathagui oro bachawi ma nailaikha tangui ba suk naithok hne o thai belaikhe no naithogo chini mokol si philiglia chung oro sarapsa achogui naima tonglaikha kuno kok kuk sayawi no naima tonglaikha belaikhe no naithotok ya gari do thana mu chungya o naithotok thai no haipuno chung buskango tebo naithok naina tongko aboni bagui chung tebo buskango agugui thang tonglayo chung tabo garden of caves of haisok paikha obo close tongmasi hingke chini guide chungno phunungna ni bagui khulogrika request khainai hingke chung tabuk thangai tongo hakor bising roko thanglai sinai tawkhai Cibuk tonglang nale. Chung tabuk hakor bising first time hakor bising habi tonglayo. Karen kiri ni bagite wandra gundrang kata. Ma hakor bising ni bellai phele kya. Andra gundra. Yeah, okay. Oh, yang ti sapai shu waterfall. Hangga nate. Bisa kiri khabat pula experience. Nana nangom te experience. Tabuk bus kangote waterfall tongko covid ni bagai. Omo close se khaijak. Chung simin or tourist take ukri chung no guide khainai bo chini bagai request khaiga chung no phunung na bagai awan bagai chung no mano kai tabuk te waterfall tong ko waterfall kaisa ya kanya kubang man nuk phai kang oro phai tong thusuka oro ni waterfall te banai thoka nai dei ko So guys, norok waterfall nugui bahai ma tongka kisano comment kai shadi bong ni oro hwngkhe
tui bo belaikhe kuchung tamni hinba mongneoro harpek grei pathor mama aboni bagui no tui ekdom clear ke nukjago ang belai no bokha tongthoka tamni hinba ang waisa pan omte hai nugia ko hwngkhe waisa omte hairong no naina bo nango te feel khaina nango je nung tamo nai tong haino nai phai himi ingya nung obono feel khaina nango je nung obono gui bomte hai ma tongkha tabuk jeng shakawo kai tonglayo or to almost nai bekha waterfall hwngkhe te kaisa tongko heart shape stone nai abo nai bekha ayang kaisa jaga tongo norok abo sushini bono nukhangke tamni hinba abo chini kokborok music video Twngsa Lama hajagao shoot khajakha hwngkhe ang abo aro nai no naithokjak hangka ang abo naina musung mani so tabuk thangai no wishinai nakar jadi saka kamani bagai belaikhe lengi tongkha hama bayang tongkha hwngkhe ongkhorna hwngkhe to lengya but saka kana hwngkhe asuk siri kwbangma saka kana hwngkhe belai no lengbu heart shape stone yang kisa tamjan hangkha but heart shape no lenju kolai tong khara kaisa ni ko lenju bidi please hwngkha bamboo bridge bamboo bridge ti thang tongo medicinal water hanai tongo yango jengabo naina thang tonglayo abo nongkha hwngkhe sak sori hamyang marok hamu hnei sauta borok oroni local borok rok hwngkhe jengabo tab thangai naini angbo nungui manaikha o tui no belaikhe no kwchang belaikhe no thogu khutui haisima tongshu angkhai hwngkhe norok bo yango phaikha hwngkhe nai phedi o jaga no hwngkhe jeng nogo tarangnani bagui bo bottle o tui dawi nakha head nose and then again mouth this hand both two hand no grab like this okay now this legs yeah just in before mother womb yeah mother womb it's natural bohogo cherai bog bisingo cherai atita it's natural handa klebesa bog bisingo actually like now it will be okay yeah jeng tabuk hakor bisingo habi tong cave bisingo Afrika tanra gundra tabuk te sa light rui himi nai phika kamo kha light rezak jeng tabuk thang tongo Twngsa Lama ni lama wo Twngsa Lama video shoot khaimani jaga wo suk naithok nai si nai be o jaga naithok ro ang shooting chuli tong shooting light ro rezak hakor bisingtui lama hakor bisingtui se hakor no phugui lama khlaisika jeng gari nongkhor je himui nai laisu tabuk jeng himui u asangjara himui thanai mungkin norong nang kaisa waterfall funo bana naidi ko waterfalls waterfalls ne ayang saka bukhang no shooting choli tong ke jeng tabu Twngsa Lama shoot khaimani a jagao thangai nai always adong waterfall no nainani
thana hwngkhe omti hai lama hinwi ma thango lama belaikhe no kirma singsa norok thangka hwngkhe kaham ke nai thangdi belaikhe no risk tongo lama o klainan chance tongo norok kaham ke romui himui thangdi tabuk tebuk khatarnak lama malayane norok nai tongdi obono Twngsa Lama ni video shot khajakmani location hingga chung tabuk teu gana o thang tongo naidi lama bahai belaikhe no kirma singsa. Oh my god. Adventure. Asike hasam peng pura hasam se amas kawi ma phale lengu adventure ni bagai phaijang na oro kebo adventure hamjakha hwngkai haidi where sawdong waterfall hamak kha phaidong khani leng suka bahai ma tongkha hasam kawi hamak kha phaigana phadadi and pure honey pure bahai test thogo chini rokoi na le di okay ani baba ni bagi terang sini cha pata thank you wow oh my god naithok sukka naithok na nei naithok am naithok sukku mo nahari chumui phai dong chini yango kisa emotional lang thaga tamne hinba ang nature belaikhe naithok jago te she or Shillong hwngkhe ekdom full of nature mountains waterfalls jotton tongoro mountains bobono puilang umsuk mokol gana bai nugu ke waterfalls bo oronang puila ani mokol bai thang bai nuk phayo ekdom gana khan nukha ngete chumui norok nugui mang khana yango chumui ekdom
maybe chungno nangai nya tong na chumui rok chungke shiari hai ke nugui tong hata okay first time life ni abuni bagi kisah emotional hwngkha ang as a tourist borok kasakrei tamni hinba covid ni bagai kebo tourist gri kha chung shimino aboni bagai chini bagai kaham nong kha chung covid jorao phaipano borok gri chung shimino naiman kha abo chini bagai bellai no kaham hwngkhe Cherrapunji omo joton Cherrapunji chung o day 3 Shillong omo joton Cherrapunji wo hwngkhe oro mostly oro watei mang wai tongo but tabuk jora hwngkhe tabuk o jora hwngkhe watei phaiako omo bo chung lucky no hunmano je watei jora o chung sokpailia gran jora on sokpaikha hwngkhe aboni bagui no belai no lucky hini feel khayo chung je naina mu chung mani nukha ke te ang wish khayo je chung kaham krung ke na nogo bo sogoi thung hnai nai so norok ta wana di chungno covid jorao chungnom dikhe berai na phayo hini want to go but waisa ushunu gya manai no omte ke nuk phaika hangkai hamya situation omte ke nuk phaika hangkai bkha belai no shrango angte kun chaimali ora hangkisani mokol bai thangbai nai thangsinai ani bkhau capture khaitlang sinai o jaga no ang hof khayo o jaga wang teusha phainani hinai because omo ekbar duibar rok nai ma bai omo akaya bar no naina nango jaga no so norok tawana di chung kaham krung khen sokpaiane kai angki sabuno naigra na tebo tabuk sugjorate orono tonigra nai kai naigra na ang belaikhe no o thai no miss khainai obono ani jotoni shai hamjakmani thai omo ani favorite place ang thangka tewo shama phainai ang o thayo achugui ang sapung phano lairi mano amti heima tongjakha ang belaikhe no peaceful thai obo Seven Sister Fall. Tabuk hwngkhe watei kalaya khoba tui asuk bangya Chung tabuk orani local food khashi food chalai nai try khainai nai tam tong ang no food nai get tomato by tam mosorok ruwai nai chutney hai khaijak mokata mo what is this green salad and this one is pork right okay muyang na maybe bamboo shoot pickle so let's try so Bayasong ani day 3 vlog orono paikha norok bahayang jak baikha bomti heima tongkha omti hai naithok thai no nugui ano please kisa comment khai shabaidi chung khai shop baikha like demokraya like mukra angke like demokra hai pharirika kai chung tabu chini hotel habsine hotel room gai tini ni day 3 vlog orana paikha ta matra bondrangkha tini ni day 3 vlog orana paikha khana day 4 na last ngai Shillong ni vlog ampai tini jorate asuk no harkaham